Greetings ladies and gentlemen, welcome back to Kivu Sport Updates. Tugarutse kuwa mbere tugiye kuvuga imikino ariko nanone turibanda mu mikino yabaye muri weekend tunarebe igomba kuba muri iki cyumweru. Kuri kamera nk'ibisanzwe ni Kakule nanjye ndi Jarudi Kaz, tubaye ikaze. Kakule umeze neza? Meze neza Jarudi, ndashimira Imana kabisa. Mukanya rero nkubiswe n'inkuba ubwo nari ndimo gutegurira ndimo kwisuganya kugira ngo tujye deep muri iki kiganiro. Uwitwa Sky2 ni umubloga ukomeye kuri YouTube ukunze kwiyita inkoma mashyi y'igihugu, ndakeka ko umuzi. Yagize gutya ashyamirana n'umugore we nk'uko nyine bavuga ko ntazibana zidakomanya amahembe. Hanyuma Sky2 mu gukozanyaho n'umugore we, umugore waza gukomereka, aho Sky2 yavuze ko umugore yamusanze mu ntebe akamuniga kubera ko batari barimo kumvikana. Hanyuma mu kumusunika agwira akabati, hanyuma aza gucika ugutwi. Turi buze kugerageza gushyira amafoto abantu baze kubireba. Sky2 waje gutoroka agahungirana biti Muhanga, ariko telefone iriho. Yanatangazaga ko mu biganiro agiye agirana n'abantu basanzwe yavugaga ko yabaye ahunze gato ariko aza kwishyikiriza RIB. Hanyuma umugore we akorana ikiganiro n'uwitwa Eminyawe yaje kuvuga ko ngo umuntu watumye Sky2 ageze kuri level ituma batacyumvikana, harimo ubusinzi bukabije, gukunda amayoga. Aza kuvuga mu witwa Haruna Niyonzima ibintu byababaje abantu benshi kumva umugore ashobora kuvuga ko bimwe mu bituma urugo rwe rutameze neza. Hari abantu baba boshye bajyana umugabo we mu kigare. Yego, ikigare kibi rero kirimo Haruna Niyonzima n'uwitwa nde ukutamushira witwa Safe Niyonzima Olivier Safe wakinaga Rayon Sport International Nairobi. ubu mu kwa mbere amakipe arabari gushaka Safe yo muri kipe zago. Nawe umbwire umuntu ukora muri bibiri champion irarangiye, Faza Rayon Sport yaramwirukanye retour yabuze ikipe ari mu mayoga ari kuri Cinege. Undi Haruna Niyonzima undi tufatira ikitegererezo ni nayo wanamubaje urangiye Safe ntabwo nigeze mutindaho cyane. Jarudi weho ariko Haruna kabisa kuzinagiye ku cyubahiro cyo tumugomba nawe abagomba kwihesha. Numvishije mbabaye cyane, nabaye disappointed cyane. Ese Jarudi wari ugisohoka wari wasohoka n'umunsi n'umukarara hanze? Oya wabigerageza? Oya ntabwo ngenda basha gukesha amajoro. Ibyo byabayeho kera back in the days tukiga turi kurangiza senior 6 da 2014 2015. Urumva ko ari kera nyine. Ni kera. Nese ngiye kankubaze niba utarabasha kugishoro. Nandi bakubwira ngo umuntu ni mugari, umuntu ntago ari physical uko umubona, umuntu ni kimwihishe. Yego, sibyo? Haruna Niyonzima agira desordre nyinshi zitari z'abandi bantu. Ahubwo ni abantu bagira desordre utapfa kumva mu itangazamakuru. Se muhajira uramumva mu itangazamakuru ngo umuntu amubonye muri desordre. Oya, none ko kuki twumvarage noneho yabyisha ibintu byose yabijambe. Agiye kuri televiziyo imwe runaka ati kuri Sibo TV wazamuye intugu cyane mu kiganiro bambwe ko se ngo wakina muri Rayon Sport mugiye munago nakidira Rayon Sport kuko ari kitakina Rayon Sport ubu ngubu level yanjye ngiri kubona itari kuri championnat y'u Rwanda. Umukinyi nyabaki itari kuri championnat y'u Rwanda. Lage urwego rwawe nuruhe ku buryo wumva ko ngo utakina ngo championnat? Umuntu amaze gufungwa inshuro 3 azira gutwara yasinze ngo nago akinira Rayon Sport. Impamvu ari kuvuga ibi byose polisi nayo bura yamaze kumubwira ko itamukeneye. Yaramuhagaritse kumuhagarika ko championnat izarangira atagarutse cyane. Rese championnat isigaje match zinga amasezerano arabarangiye cyane. Iriya ni ikipe ya leta ntago ari ikipe igira ibintu bya blague kabiri gatatu. Oya bungi arakwe kumenya na ekipe akinira ngo ni iyi polisi no bashinzwe kubahiriza amategeko y'umuhanda, no bari gukora ubukangurambaga ngo abantu batware basinze. Hanyuma umukinnyi wa polisi none twe turi kurira ngo dushaka abakinnyi beza biterambere ry'ikipe y'igihugu. Uwitwa Haruna Niyonzima niba wananiwe abandi nabo bari kujyana naye mu bigare bakajya mu mayoga. Wose uzumva abanyamakuru bari guhinda ngo ari gatandatu ngo hatari komisiyo zibe zikoze iki zibeze akazi sibyo? Wumvishe interview ya Beken? Nayumvise ko Tetenseri ifite abakinnyi abanyamahanga 3 nawe yambaye godiyo yabarusha gukina. Ngo yibaza abantu Beken yarusha gukina umupira kandi ngiye kintu ngarukiye Beken mu bintu yavuze. Jarudi ntiyabeshya abakinnyi barimo. Yego, hari umunyamahanga w'umunyemari nakubwiye wasinyere tu. Waramuvuze wamugarutse abantu bakurikira. Ariko nawe ndakeka ko babizi. Ariko nawe icyo mugarukiraho ura munyamahanga anabereye mu kuri Jarudi yafashe ifoto. Yego, yafotoye yagiye mu myitozo asanga inzabamo bayishyizeho ingufuri.
ati ntiyishyura inzu Etincelle mufitiye iki Umwenda. amafaranga na n'ubu ngubu perezida yaramubuze umunyamahanga aza ku myitozo akicara uko ni ukuri kwe kuko niwe wakoze iki wamusinyishije Jarud Yego, ugomba kumuha iki amafaranga yiwe ugomba kuko ibyo ngibyo biri mu nibyo masezerano. Etincelle yakoze byayo sibyo iyo ni hakiye Yego. yafite kukwishyuza niwe wakoze amakosa yo kumusinyisha Nubwo yaza utamuzi akavunika umwaka wose nk'ibyo Yego. wasanganye ntabwo byatuma utamuzi. yego sibyo Beken aravuga ati umukinnyi araswata umupira ari mu kibuga ubuyobozi bukavuga ariko nk'uriya mukinnyi ngo yavuye kandi aribo bamuguze ndetse barabibaza Beken nibyo Beken abajije abanyamakuru ese kuki mutarafata mikoro ngo muzitunge umuyobozi w'ikipe nawe azasobanura Yego. Beken niwe Etincelle cyangwa Etincelle ifite abayiyobora basinyishije nabo bakinnyi babahaye ayo masezerano. urumva Jarud umupira wacu ntituzawica ikora amakomisiyo ubu Haruna Niyonzima ibintu byo kuvuga ngo aragendera mu kigare ngo ari koshya abagabo batunze ingo zabo ngo bakirwana mu bigare Si ibintu byari ubu Haruna ugiye muri kugaragaraho. equipe nationale abo bana se zafasha bahindutse umupira wacu rwose ujyemo abantu bazi ibyo bagiyemo bazi n'ibibazanye sibyo Jarud Abantu bagaragaza ubunyamwuga hanyuma n'icyubahiro cyo bagisigasire bakirinde. Hari ibintu kame mu Haruna badakwiye kugaragaramo. Turamukunda twakuze tumufana. Jarud reka tureka kujya kuri ibyo ntitubyiteho cyane ni ibintu bya trendings ahantu hose umuntu wese ukurikirana iminyawe kuri YouTube ibyo biganiro biriho reka twe twigire muri Beka Pro League shampiyona y'u Rwanda isigaje imikino 3 ikagera ku musozo Jarud rero umukino wa 31 wa journée 31 watangiye ku munsi wa tariki 9 wari ku munsi wo kuwa gatandatu Yego. Jarud ikipe ya Gicumbi yatsinze Bugesera ibitego 2-1 nakubwiye ngo iki Bavuze ko hari amafaranga ya Kamarade yakoze iki yarangiye. Kamarade amafaranga yo gutegura match yararangiye. sawa sinabikubwiye ibyo Yego. ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze Gorilla ibitego 2-1 nakubwiye ngo iki Twavuze ko ari win ya Mukura. wowe wari kujya umbwira ati wenda Gorilla yakwikamata ndakubwira ntabwo birakunda Yego. sibyo Musanze na Police banganyije ubusa ku busa byari ibintu bishoboka turabizi ibyo Musanze Yego. Rayon Sport yatsinze Marine 2-1 navuye hano nkubwira ko win ari yande Ari ya Rayon Sport. sibyo ku munsi rero ku cyumweru match ya Rutsiro n'Amagaju nakubwiye ko ari 50-50 Yego. kuvaho Kuko zose ziri mu myanya mibi. kuva ibintu Rutsiro yakoreye i Butare umusifuzi wese uri kuza nta ari kuba ameze gutyo ubu bari kuza urabona match y'Amagaju na Rutsiro abasifuzi bambaye twa tuboro two ku matwi twa communication Byaragaragaye. nyine urukona bari kuza abandi ba international bambaye turatuntu bafite communication iri hejuru nakwibeshya kuri kuko igitego Amagaju yatsinze cya mbere cyaciye muri fili abakinnyi ba Rutsiro barashwana murefara wagira reka fili iracitse Yego. nayibonye mbere yaciyemo none yabari babandi bacu bo kugura ariko iyi match ya Rutsiro abantu benshi bakagenda bari bitotomba bashinja ko umuntu bita Nitegeka Idrissa uramuzi Bobe bavuga ati niwe babyegetseho kuko nko ku munota wa 50 yakoze ikosa ridakenewe nk'iry'umukinnyi mukuru Ginananenga yakoze ikosa ritari ry'umukinnyi mukuru pe kuba ufite carton jaune Jarud yego urabona Amagaju afite umupira akora passe iba offside yego none ko kunukora offside barangana kimwe kuri kimwe ku munota wa 56 gutyo hafi na 60 sibyo yego umukinnyi w'Amagaju ko kundi kuntu umukinnyi azaka kubuza kuhita ufata baro agasa nko kwitambitse Idrissa itamukubita akantu umukinnyi baraguye Idrissa amumereza carton jaune ya kabiri kandi arafite carton jaune ya mbere abari carton rouge cyane sasa Rutsiro birastragorinze kandi ari maze kugombora igitego cyo Amagaju yarakibanje Rutsiro akigombo yego bavuga ati Rutsiro ishobora kubona wini ko yari garutse mu mukino nyine ariyo noneho irigombora birangira Amagaju atsinzwe Rutsiro itsinzwe igitego cya kabiri sebyo bari basigaye mu kibuga batuziye kubera batuzuye turaza byari kugorana ko turaza kubinyuramo ibya Rutsiro na Etincelle ikipe zacu zirwana kutamanuka na za Kigali ikipe ya Gasogi United yangaje na Etincelle ibitego 2-2 twavuze ko ubundi hari ya Etincelle igomba gutsinda cyangwa ikanganya ni bet no hari kuri Gasogi yego urumva ko prediction yacu n'ubundi yavuyemo n'ubundi inganyije ibonye minota rimwe AS Muhanga yakubiswe na El Hilal Umudurumani rwari urucabana yari match yo gutwara igikombe El Hilal Umudurumani yego sibyo yego El Hilal match yayo ya nyuma ni nk'iya nyuma muri shampiyona kuko ifite amakuru yuko ishobora kugenda urumva ikaba hazakina ekipe nk'iya kane niba atari academy ikaba ari ikina match 3 zisigaye mu Rwanda
ikipe ya APR FC rwari urucabana gutsinda AS Kigali ibitego 2 kuri nabwo kimwe. twari twabitangaje niyongera amahirwe yo kwegukana shampiyona nanone. Kuri uwo munsi rero ikipe ya Kiyovu Sport yakubise Elmereke kimwe ku busa, nakubwiye Kiyovu. Ariko nanjye ibyo byo twarabyemeranye kuko nanjye nakubwira ngo Elmereke ku buryo twagiye twibona kuri match yaje gukina hano ku Muganda, ntabwo ari ikipe ikanganye cyane, ni ikipe Jarudi turaje tujye mu rutonde nye nkubwira impamvu Kiyovu iri gukina ityo, kandi uraza kubyumva neza. Uwo niwo munsi rero wa 31 wa shampiyona. Ikipe ya El Hilal Umudurman ifite imikino 30 n'amanota 70. Ndimba Jarudi. Yego. Imikino 30 n'amanota 70. Harya Arsenal ifite imikino 30 n'ingahe? Ni 6 n'amanota 79. Urukumva ikipe ko mu mikino 5 yabona ndi kenze yayo ikaba yagira 80 nangahe? Kandi reka n'ubundi itangira aba bana bagiye kuzasigara bakina, urebye ni nabo bakinaga mbere, urebye somehow ko abakinnyi bakuru bari mu ma equipe nationale yabo. Yego. APR kurikiye rero n'imikino 31 ifite amanota 59. Elmereke ifite amanota 58 n'imikino 30. Urumva ko El Hilal irusha Elmereke amanota 12. Igikombe cyakoze iki? Cyamaze kugenda. Tunabibutsa ko nta bikombe bibiri bizatangwa. Yego. Ishobondi numva iki kiganiro umukobwa bita Sylvie Sano, sinzi n'umukurikira. Ndamubona. Hari ikiganiro yakoranye na Rwanda Premier League, bamutangariza uburyo ibihembo bihagaze bizatangwa tariki 30 na tariki ya mbere z'ukwezi. Wabigezemo gake wihuta. No kuvuga ko equipe ya El Hilal Umudurman izabwa igikombe cya shampiyona y'u Rwanda, Beka Pro League. Noneho ikipe izaba iri imbere ku mwanya w'imbere mu Rwanda. Ubu turuvuga nk'urugero ni APR iri imbere. Yego. Izasohoka muri Champions League yo muri Afrika, CAF Champions League yo muri Afrika. Ikipe izatwara igikombe cy'amahoro Coupe de la Paix itari APR izasohoka muri CAF Confederation Cup. Yego. APR niramuka itwaye Coupe de la Paix ikabana n'umwanya mwiza ngaha muri shampiyona. Yego. Urumva ntabwo yasohoka mu marushanwa abiri. Oya. Hazasohoka iyikurikiye ekipe ya kabiri. Rero ya kabiri muri zo mu Rwanda iyikurikiye ni Rayon Sport ifite 51 ariko igakurikirwa na Kiyovu ifite 50. Irayirusha rimwe kandi aba bantu bakaba bafitanye iki? Match kuri journée ya kangahe? Banziriza iya nyuma. Ni ya nyuma. Okay. Yego. Okay. Izo ngizo reka tuzivemo. Sibyo kuko ndakeka polisi ifite 47 yirushane na kandi polisi ya Sharpness yari ifite shampiyona itangiye imanuka, yagiye konja gake. Yego. Ukora yazamutse na 45, Marine na 41, Bugesera na Marine ya kangahe? Iri kumwanya kangahe? Marine iri ku mwanya wa 8. Ese binyuma? Yari ku 8 tukubera zino kipe zo muri Sudani yo nzibariyemo. Yego. Ibari ya 8. Yego. Turabye rero muri ikipe ziri muri wa murongo utukura. Muri relegation zone tukahita tujya no kuri match zabo zizakurikira kuri journée kugira ngo tuzanalize izo match. Mite ngwereza resultats z'iyo match nkubwire nta makipe azabahagaze. Nukuvuga ngo turahera ku ikipe Gicumbi ifite 35, ntabwo turahera, reka dure ku Magaju ya 31. Afite 31 ari ku mwanya kangahe? Ari ku mwanya wa 14. Sibyo? Yego. Amagaju azakira Elmereke. Mba Jarudi. Yego. Kuri stade Kamena. 50-50. Ni 50-50. Sibyo? Elmereke nagikanganye buri ekipe yo mu Rwanda yikamase bakina. Reka twemere ko Amagaju ndazabona inota rimwe. Yego. Akagira 32. Sibyo? Yego. Ikipe iri munsi 15 ni AS Kigali ifite 29. AS Kigali izaba yakiye Gicumbi amanota ya AS Kigali. Simbigutangarije turaha. Ngiye Jarudi. Ibyo mubwira turi kubyumvikanaho. Sawa. AS Kigali ifite amanota 20 9. Nisi nizagira 30 na 2. Sibyo? Yego. Gicumbi ifite 30 Gicumbi aravuze ko ifite 35. Amagaju afite 31. Amagaju afite 32 anganya na AS Kigali. Yego. Sibyo? Etincelle ifite 28 izakirwa n'ikipe ya Marine. Jarusi nshaka kuvuga ibintu byinshi nzabivuga kwa gatatu. Ku munsi wo mbere ya match tuzabivuga ku munsi wo kwa kangahe? Kwa gatanu. Ibi tubiretse kwa Jarudi. Nta kintu dushaka gutangaza kuri ibi bintu tube tubyihoreye. Ntabwo nagenda nta kintu bivuzeho, kandi ari umukinnyi umwe mu bantu baba muri Marine twaganiye arambwira ati Yves yatsindwa n'ikipe zose zisigaye muri shampiyona ariko ntabwo ashobora kurekera. Nta kibazo. Sibyo? Yego.
AS Muhanga ifite 27 Mm. izaba yagiye gusura Kiyovu Sport. AS Muhanga izaba yagiye gusura nde? Kiyovu Sport Rayon Sport izaba irakina nande? Gorilla. na Gorilla. Sibyo? Yego. Gorilla abona wini cyane kabona Cyane. ariko Kiyovu nakosa. Kiyovu nako sigomba gukora kuri Muhanga. Ndanababwira amakuru hagati muri Muhanga. Mm. Hari amakuru mfite za ndani Jarudi. Eh, So mutangariza mbere. ufitemo abantu. Sibyo? Ufitemo abantu barenze umwe urumva ntago byawe. Sibyo? Mm. Rutsiro ya 26 ya nyuma izaba yagiye gusura APR. Ni urucabana na APR. Ni win ya APR. Kikiri twakemeranye. Yego. Wini yande? Ya APR. Ubwo joro ni kabirangiye 30 na kangahe? Nakangahe? Ya 32. Hasigaye match zingahe? Ebyiri. Ubwo icyo giye journée Etincelle ntabwo twayivuze twacecetse Rutsiro ariko ndikumva izaguma ngo na Muhanga ikagumaho. Sibyo? Ko ntago mbona Rutsitsinda APR, nta nubwo mbona Muhanga itsinda Kiyovu. Itsinda Kiyovu kandi Kiyovu iri kubara imibare ishoboka ko Kiyovu ijambo rya mbere ishobora kuzaba iya yatangaje, kabiri. ijambo rya mbere. Ifite uwo mwanya kuvuga ko ishaka kuba iya kabiri. Yego. Kiyovu yavuze ko iri mu makipe yatazigera atekerezwaho ko yaguha amanota. Yego. Kuko ngo hari igihe cyageze igiye kumanuka na wigeze none Kiyovu yo nta wigeze uyiramira. Yego. Sibyo? Nta biganiro bizabamo. Nta biganiro bizakora iki? Uzayitsinda cyangwa igutsinda? Mfite amakuru yuko uwitwa Gatera Musa afite après contract ya Kiyovu. Zandani nkubwiye Jarudi. Zivugiye he aka kanya? Mbere yuko sezo irangiraho imikino 3 imbere. Yego. Reka turebe ko Zandani zarangira. None nzahita ngukurira ingofero kabisa. Maximum respect. Sawa. Nakubwiye bya Muhajiri. Yego. Sibyo? Yeah. Sinabikubwiye bya Muhajiri hano. Ubwo rero yaba ari win ya Kiyovu rwose. Yo iyo journée izabirangiye. Yarangiye. Izindi journée tuzazivugaho nyuma y'iyi journée. Sibyo? Tumaze kuvugana ko makipe ahagaze. Yego. Ikipe ya Rutsiro yahinduwe n'umu vice president. Yakoze umukubuzo cyane mu bintu byose. Ariko ngiye kamubwire Jarudi ni wa mugani wacu mu Kinyarwanda ngo umwana apfira mu iterura. Ibiri kuba kuri Rutsiro byose na ibyibuha ku munsi w'isoko. Ndusibye n'umweyo Rutsiro niyo kipe yo mu Rwanda igize abatoza benshi muri sezimo. Yego. Ndetse ikibazo ni cy'abatoza. Ntago abatoza bose baza ngo byange ikibazo kibare ku batoza. Ntago ndakibara ku batoza. Ni cy'ubuyobozi. Ikibazo ni cy'ubuyobozi kuko ubwo buyobozi ndakwibutsa ko Urajabu wabanjije muri Rutsiro atigeze agura abakinnyi baguzwe n'ubuyobozi. Ni isabira cyafect ubuyobozi. Yego. Kandi hari umuntu bakomeza guhishira ari wo wishiye ikipe. SG ikipe. Niyo muntu wayirangije. Kandi ari umuntu wakinnye umupira. Komisiyo ze nibiki. Oya ko arakinnye umupira ntabwo bihagije ko wafata inshingano za SG. Kubera ko rezilita nyine zirivugira. Jarudi hari ijambo nyankunda gukoresha. Uryumve neza kandi ni Ikinyarwanda. Jarudi ni ahantu urabona umubosi uri kugendana n'abakene batanu. Oya biragoye. Abo bakene batanu babashaka iki? Baba bari gushaka nyine kumwibana na nami bihari. Bashaka gasukari. Rero icyo kintu nicyo boss wa President Rutsiro yazize amaranga mutima ahereza akaza abantu ngo ni bene wabo abo bantu nibo bamurangije. Rutsiro imanuka rwose kandi barimo gukora n'akazi. Ndakurahiye nibo bamurangije. Tapi bagerageza sezitaha nge Jarudi sezitaha Rutsiro iri kumukebera mu rugo. Rutsiro iri kumukebera mu rugo bari mu cyiciro cya kabiri. Rutsiro iri he? Mukebera kabisa. Deuxième division. Bibabaje cyane. Ngenda kwanzuriye. Nanjye simbona ikintu. Ngenda kwanzuriye izo manuye. Mu manota 9 asigaye ku nonge mu APR. Jarudi. Sinakubwiraga ngo ni muri 3 ni muri 4. Rutsiro na Muhanga deuxième division. Cyo kintu ndakikubwira. Rutsiro urumva ko asigaye match 3 ifitemo APR. Umva se nkubwira journée izakurikira. AS Kigali nigira amanota 32 na izaba ikiri muri relegation zone. Yego. Ivuga ati kugira ngo ni banduremo reka wenda nkore indi match imwe. Yego. Sibyo? Match imwe ni yande izahita izano kwa Rutsiro. Bihurire. Kakuri match tugomba kuzireba. Ni wowe ubura ngeze ko mbandi kuri stade nyera kibazo mfite. Oya nanjye nuko akaza ball kivanga ukabona nyine biragoranye rero iki kintu n'abandi bitangubwira ko iyi kipe ari amakosa yagiye ikora kunganya na Musanze ku muganda gutsindwa n'amagaju ari utuntu nyine ukubwira ko umuntu uragenda baragenda. Sibyo Rudi? Yego. Kubyumva neza. Ibyo nibyo bitse. Etincelle rero yacu. Nkurikirana interview za Beken. Ngiye Beken ndamwemera man.
pe nubwo tuvuga ngo ibintu biba bidusekeje avuga ukuri. No avuga asetsa ariko buriya bavuga ko n'abantu buriya bavuga ko no muri rusange abakomediye aba ari abantu bafite ubwenge bwinshi abantu bakunda gusetsa cyane buriya wallahi avuga ukuri jaru avuga ukuri nuko abantu badashaka kumva. Iyi kipe si ya Bekeni, iyi kipe ni ukuyifasha nkuko yavuze ngo na pilot agwisha indege abantu bose bagapfa, amanura indege abantu bose bagapfa. Bekeni n'amanura Etincelle abantu bagakomeza kubaho, Etincelle yakomeza ikabaho. Sibyo ariko ubuyobozi bugomba kumuba hafi bukamenya icyo akeneye. Bagati iyo umurwayi ari kwa muganga arembye yakubwiye ngo nzanire potage niyo uzana, yakubwiye ngo nzanire fanta niyo uzana cyane, none nakubwira ngo nubizane arapfa bijyane nuko bari kwiyumva nyine ubugomba. Sibyo arapfa. Jarudi rero nibyo ngibyo, ariko mbere ko dusoza reka tubanze duce mu cyiciro cya kabiri. Ari abantu batajya babikurikirana bava twita mu cyiciro cya kabiri. Rero icyiciro cya kabiri bari muri playoff. Yego bagombaga gukina na amakipe ane yagombaga gukina match eshatu aller tour zikaba match esheshatu bakareba amanota ya mbere n'iya kabiri zikazamuka mu cyiciro cya mbere, iya mbere gabwa igikombe. Ibintu rero birakomeye bikomereye. Ku munsi waje kuri journée ya gatanu bari bagezeho ikipe ya Sunrise yatsinze Intare 3-2. Ikipe ya Unity ikipe nakiniye yego kila kipe nayo ikine muri 2023 ikaba nyirayo ari president witwa Paul abari no president w'amagaju. Yatsinze ikipe ya Etoile de l'Est ibitego 2-1 ingoma kwa Etoile. Zigakomeye kabisa. Sibyo hari umufana w'umugore bavuze ati Muhizi ikipe yacu arayishe, bafite umupresident witwa Muhizi. Kandi akaba ari umuntu ugeze kumbwira kinye muri Etoile de l'Est w'umushuti wanjye wo ku majengo bita Abuba Kijo. Yego yambwiye ko uyu mugabo witwa Muhizi ari mu president batari sereye b'amakipe. Kubera iki ntago abasereye nyine mu bintu mwumvikanye. Ni umuntu wumva shyushyushyu, ni umuntu ukorera kuri shyushyushyu. Ngari kubeshwa cyane ikipe igakubitwa. Hanyuma bijyanye nuko standing rero ko ni Messi match ya nyuma irahuza Sunrise na Etoile. Kwa Etoile Unity kine ni Intare. Urumva Unity ifite amahirwe kuko Unity zino gukina bisanzwe niba ifite gahunda. Unity mu cyiciro cya mbere bimeze bite rero. Sunrise ni ya mbere n'amanota 10, Unity ya kabiri n'amanota 9, Muhazi na Etoile ni ya gatatu n'amanota 7. Sunrise zigamye ibitego 2. Umva ko Etoile itsinze nayo yagira 10 ariko se nitsindi ikagira 10 urumva umva akantu karimo akadute karimo. Sunrise zigamye ibitego 2. Yego Etoile de l'Est zigamye ibitego 2 n'amanota 7. Sibyo biri tricky cyane. No kumva ko yahiticho none kumva ko Unity ifite amanota 9 zigamye igitego kimwe itsinze yagira amanota 12. Unity yo byabari deal done. Cyereka kugira bishoboke nabwo ndi kumva haba mutombora ikomeye. Nuko Etoile yatsinda Sunrise 1-0, Unity kanganya cyangwa igatsindwa n'Intare. Hasigaramo Unity zigamye igitego kimwe kagira amanota 10, Sunrise kagumana nayo amanota 10 n'igitego kimwe. No naniyo ikatigira amanota 10 n'ibitego 3 Etoile ikatagenda direct. Ariko ibyo bintu rukumva ni imibare myinshi. Izi match zifite ikintu. Sibyo zirakomeye cyane. Zizaba ku musoko wa gatatu. Sibyo sibejo. Yego ubukareba birakomeye. Ku wa gatanu nzaza mbabwiriza izazamutse. Ndumva raho ngaho kuri championnat zo mu Rwanda b'icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu yo muri ikipe ya Rutanga yazamutse biti Manzi. Yego Tony Musanze ya wa muzungu yarazamutse. Ngiye mbona kuri classement yarazamutse ariko sho nabonye bakina finali nkabona naga ariyo yakinnye. Turaza kubisubiramo turi ko mu cyiciro cya gatatu ira ikipe. Ako Tony yazamutse. Naye ndumva yarazamutse. Yazamukanye n'Imanzi. Kandi Tony iri serie sha. Abantu bazayumva muri deuxième division. Kambwira ni ikipe bera serie. Nuko Tony waruzi ko ari umugore. Ni umugore waruzi ko afite guhera ku cyiciro cy'imyaka 7. Urumva nyine kugeza kuri U20 ni umwera. Turabizi abazungu buryo bari smart ibintu byose bashoye. Waruzi ko muri U20 harimo abakinyi babiri Musanze yashatse nkuru bakababwira ati ntago bishoboka twe ntiducuruza mu Rwanda. Kabisa umuzungu ari kubaka ibye. Dukeneye academy nziza wenda natangira no kunguka gatanga n'abakinyi benshi hanze tuzabona n'abandi bazaza. N'igisenyi haze academy nk'izo ziri seri cyane kare bo umupira. Hanyuma kakule mu gusoza tariki 30
hazaba ibihembo by'abahanzi bitwaye neza hano mu mujyi wa Gisenyi no mu ntara y'Iburengerazuba muri rusange. Sinzi ko ujya ukurikira umuziki cyane w'Igisenyi kugira ngo umpe prediction yawe wenda n'ibyiciro byinshi, ariko se nkubaje nk'ibyiciro bibiri ubona nk'umuhanzi uzaba mu mwaka muri Gisenyi ari uwuhe? ngero kangwire Jaru waka kanya nabanzi b'Igisenyi nzi ngewe nzi abanzi b'Igisenyi hari ba Mishiki, ba Segosel, ba Basur, ba Buba Star, urumva za groupe abamigukirwa ibikomangoma urukubyumva. Jarud ngere ngomero ku muziki w'Igisenyi na za groupe za amatoma bazita nguki Gisenyi Serious Contact Guys. Urazibuka izo? Ndabibuka. Ukibuka aba Beje Crew na ba Beje Dre. Iyi groupe yindi yo igihari yarya ni yabande? The Same. Yego. Njyaho ngabo ni bameruka. Abanzi b'Igisenyi rwose bavuka se muri kino muziki. Tangira rero updating. Gisenyi hari abaraperi beza bari gukora cyane. Gisenyi hari abakobwa barimo kuzamuka, aba gospel bakomeye. Jarud ni abantu bakubwira ngo tuwacane makazi, nge ndi muri football. Tuwacane makazi kabisa. Owe muziki yo nabamubeshye. Rero mwe mfite ni ibihembo bizatangwa tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu Ntare Arena hariya kuri Grand Barriere, n'abandi bantu mutangire mwitegure. Award zizatangwa kuri uwo munsi. Murakoze cyane gu sign out. Ibikoresho byiza by'ubwubatsi na finissage n'andi wabisanga uretse muri Japanese Business Group. Hanyuma ukeneye guteza irangi imodoka, ama office, intebe, ibintu byose uzi bishobora gukenera finissage y'irangi, iyo touch naho tukurangira uretse Haruna Amuri Paint. Turakoze rero natwe tujye mu yindi mirimo. Sign out na Akagaruka Kivu Sport.